sporazume između Radio Beograd, dramski program. Paukova mreža, paukova mreža, paukova mreža, paukova mreža. Igre misterije i fantastike. Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Paukova mreža. Nathaniel Hawthorne, portret Edvarda Randolfa, repriza. Voleo bi da počne Oluja, kao juče, da raščisti svu tu gomilu. Ili da ih bar ne čujemo odavde. Da mi bar priroda pomogne ako ne mogu ljudi. Britanska flota je pred ulazom u luku, čekaju samo na vaše odobrenje da se iskrcaju. Kažu da je ta rulja moj narod i da sam dužan da ih štitim. A oni su srušili moju privatnu vilu i prave nered po ulicama, uprkos mom izričitom naređenju. Obećao sam da ću pregovarati o poštovanju njihovih ustavnih prava. I šta sad još žele? Rekao bih gospodine guverneru da im se čini da pregovori teku i suviše sporo. Znam, Lincolne, da ste vi na njihovoj strani. Verujem da ste mi lojalni, ali srcem ste s njima. Sebe vidite kao Amerikanca i mislite da je to nešto posebno. I ja sam Amerikanac zato što sam ovde rođen, ali britanski kralj je moj gospodar. Njemu sam se zaklao na vernost. Narod veruje da vi, kao guverner, odgovarate jedino njemu. Kako se može biti odgovoran po besnaloj masi? To može da dovede samo do nereda i nasilja. I šta bi sad bilo da ne potpišemo odobrenje da se britanska flota iskrca? Oni bi se vratili odakle su došli, a narod bi me slavio kao heroja oslobodioca. Ako sada pokažem slabost, rulja će zavladati. A onda će Britanci svakako intervenisati. Izgubit ćemo i ovo što sada imamo. Shvatate li vi to, kapetane? Shvatam i to da je narod koji jednom okusi slobodu vrlo teško zaustaviti. Najveći neprijatelj svih vlastodržaca je probuđena nada. Najveći neprijatelj vlastodržaca je njihova slabost. Da li ste mi verni, Lincoln? Uvek, gospodine. Možete li da zaštitite ovu palatu od rulje, kapetane, šta god se desilo? Mogu, gospodine, ali nadam se da to neće biti potrebno. Da moji vojnici neće morati da prolivaju krv sopstvenog naroda. Opet govorite o narodu i o nadi. Da vas ne poznajem, verovatno bih naredio da vas odmah smene s položaja. I da ne znam za vaša osjećanja prema mojoj dragoj Alice. Ali, gospodine... Ne, verujte mi da... Mislite da bih bio na ovako odgovornom mestu da sam slep kod očiju? Vi znate da nemam sopstvene deci i da mi je sestričina Alice sve što imam. Nemojte da mi navodite, kapetane. Šta vam pada na pamet? Ja zaista Alice iskreno poštujem. Čujem da se ovde govori o meni, dragi uječe, i o poštovanju, što je vrlo neobično kada se govori o jednoj ženi. Pocrveneli ste, kapetane Lincoln? Nije sad vreme da zbunjuješ kapetana, draga Alice. Pred nama su ozbiljni državni poslovi. Očijukanje samo slabi ljude u teškim vremenima.
O, zar nisu najveći heroji kretali u podvige upravo zbog žena? Elis, pa ovo nije ni Rim, ni stara Grčka. Ovo je samo prozaična stvarnost. Znači li to da si odlučio da potpišeš odobrenja o iskrcavanju britanske flote protiv američkih rodoljuba, ujače? Prisluškivala si? Nisam, ali čujem zvuke sa ulice i glasine koje prenosi posluga i umem da mislim svojom glavom. Gospodine guverneru, upravo su javili da britanski major traži dozvolu da se iskrca sam s pratnjom. Želi da dođe u palatu na pregovore. Major Spencer? Tako je, major Spencer. On je tvrd orah. Možemo li da mu garantujemo bezbednost? Možemo. Onda mu javite da ću ga primiti. I pazite, Lincolne, nemojte da ikome fali dlaka s glave. Jeste li razumeli? Razumeo sam, gospodine guverneru. Doviđenja. Doviđenja. Elis. Pa nije trebalo još da se vraćaš iz Evrope. Ovdje se stvari još nisu sredile, a izgleda i da neće uskoro. Nije ovo zemlja za tebe, draga moja. Ti treba da se školuješ i živiš u nekom mirnijem svetu. Ovdje su još potrebni grubi radovi kako bi se postavili osnovni temelji civilizacije. Evropa je stara dama, a ovu zemlju nazivaju obećanom i ovaj svet novim. Pa to su snovi, Elis. Iluzija za sirotinju. Ti su više dobro poznaješ istoriju i umetnost da bi verovalo u tako nešto. Kad smo već kod umetnosti, ujače, da li se i tebi čini da je onaj crni portret iznad kamina malo izbledeo? I da se iza nakupljene gareži pomalja neki ljudski obris? Nećeš me uplašiti, draga Elis. I ne nameravam da te uplašim, ujače. A znam sve legende koje prate tu sliku i nisam dao da je uklone, baš da pokažem da se ne plašim. Ne verujem ni u kakvu magiju, Elis. Ali video si. Video sam još jutros. I rekao sam sebi, odlučit ćeš razumom i dužnošću, a ne prestrašen nekakvim utvarama prošlosti. Mislim da ovoga puta grešiš. Moja krv na moje ruke, Elis. A tebe ću da vratim u Evropu kad sve ovo prođe. Previše si čista za ovu divlju zemlju. Ona je za vojnike, tirane i bandite. Sutra možda bude i za bankare, a jednog dana možda i za pristojan život. Ali do tada taj bolji svet je samo san. Voleo bih da mogu da vam poželim dobrodošlicu, dragi majore Spenceru, ali to je ipak nemoguće prevaliti preko usta u ovakvim okolnostima. Ne znam zašto već nije potpisano odobrenje za iskrcavanje kraljevske flote, gospodine guverneru. Kao da nemate poverenja u legitimne oružane snage kraljevstva. Mi poštujemo ustavne garancije i trudimo se da sami rešimo svoje probleme, gospodine majore. Voleli bismo da kraljevske trupe poštedimo nepotrebnih napora. Izveštaj koji nam stižu, a i ono što vidim, pokazuju da ste ispustili konce iz svojih ruku, gospodine Hutchinsone, i da Bostonom trenutno vlada rulja, a ne vi kao njegov guverner. Ja sam krunu uvek usrdno molio da mi da odrešene ruke, da sam rešavam probleme u svojoj provinciji. I potvrđivao sam da sam spreman da preuzmem potpunu odgovornost. Ali kruna bi mi mnogo pomogla ukoliko bi poštovala garancije koje je dala narodu. Vi kritikujete krunu, guverneru Hutchinsone. Nipošto, major Spenceru. Samo kažem da se narod ne može obuzdavati jedino silom. Naročito ako mu se pre toga ponude primamljiva obećanja o slobodi i mogućnosti upravljanja svojim prihodima. Narod svih britanskih provincija mora da podnese deo tereta imperije u kojoj sunce nikad ne zalazi. To bi trebalo da mu služi na ponos. Siguran sam i da služi. Ali ako ljudima date prst, oni će uskoro tražiti celu ruku. A ne znam, da li imperija u kojoj sunce nikad ne zalazi ima dovoljno snage da kontroliše svako moguće žarište? Šta hoćete da kažete, guverneru Hutchinsone? Samo to da bi trebalo da pokaže više poverenja prema svojim lokalnim predstavnicima. Onima koji imaju neposredan dodir sa narodom. Ova palata ne izgleda kao da pripada nekom ko ima neposredan dodir s narodom. Ili se varam, guverneru Hutchinsone.
A ona senka na onoj slici iznad kamina, pretpostavljam da pripada nekom od vaših prethodnika, koji je verovatno kao i vi imao neposredan dodir s narodom. To je nebitna slika, gospodine majore. To je već generacijama, ja nisam hteo da je skidam, iako je potpuno pocrnela od prljavštine i od vremena. Dobro ste to rekli. Pocrnela od vremena, kao neki prozor u tamu. Da ne vidim neki ljudski obris, mislio bi da je neko naslikao crni pravougaonik. A zašto bi to neko radio? Slika mora nešto ili nekoga da predstavlja, ili nije slika. Slika na mestima kakva je guvernerska palata po pravilu predstavlja vlast i njene predstavnike. I na ovoj o kojoj govorite naslikan je jedan od bivših stanara ove palate. Čovek koji je imao guvernersko zvanje i moć koje sada nosim ja. I naravno, odgovornost koju to zvanje donosi. Da li to znači da ste spremni da tu odgovornost u potpunosti preuzmete, gospodine guverneru? Ne sumnjajte u to, majore Spenceru. Ali pre toga svojim odlukama moram da dam maksimalni demokratski legitimitet. Možemo li da uđemo, ujače? Elis, pretpostavljam da je i verni Lincoln sa tobom. Da, tu sam, gospodine guverneru. Major Spencer obeduje, pa smo htjeli da se vidimo sa vama. Mogao sam da pretpostavim. Verovatno ćete sada glumiti glasove savesti koji treba da me odvrate od uticaja zlog britanskog demona majora Spencera. Čuli smo da si poslao po predstavnike izbornog veća Bostona, pa nam je to probudilo nadu. Naravno da jesam. Ja sam legalista, Elis. I moram da se konsultujem s predstavnicima naroda pre nego što donesem bilo koju odluku od većeg značaja za zajednicu. Gospodine guverneru, pogledajte. Šta da pogledam? Ne čini li vam se da je taj portret iznad kamina dobio još jasnije konture? I kao da počinje da se nazire nešto što bi mogle da budu oči onoga koje je na njemu prikazano. Da li vi uopšte znate ko je prikazan na tom portretu? Slušali smo različite legende, uglavnom od posluge. I kažu da je ta slika crna od kad se za nju zna i da se portret pojavljuje samo u posebnim trenucima, a onda se ponovo vraća crnilu. Kao da predstavlja neku poruku sa drugog sveta. Ja u to, razume se, ne verujem, ali interesovalo bi me da vidim šta je tačno na njoj naslikano. A šta misliš, da li bi to bilo moguće? Razume se ako zanemarimo magiju. U Italiji su ovladali tim veštinama. Lično sam gledala majstore koji ispod naslaga crnila vaskrsavaju prelepe stare slike. Sumnjam da je ova slika jedna od takvih. Znači li to da i vi verujete u legende? U onu, na primjer, koja kaže da je na slici naslikan sam đavo koga je slikar uhvatio kada se na trenutak pojavio na veštičijem skupu u Salemu. Ili u onu drugu koja kaže da je na njoj naslikan zli nemački čarobnjak Cornelius koji je začarao veliki deo Nove Engleske i pretvorio je u carstvo duhova. Previše ste čitali starog Kotona Matera, dragi Lincolne, i njegove sujeverice koje toliko inspirišu Piskarala. Ja ću vam reći šta je na toj slici. Vi znate? Ja nisam slušao razna naklapanja, nego sam malo istraživao. I sigurno će vam prijati to što imam da vam kažem, jer može da vam posluži kao argument u prilog mom povinovanju narodnoj volji. Na toj slici je naslikan portret Edvarda Randolfa. Onog Edvarda Randolfa, uništitelja naših sloboda, najvećeg neprijatelja Nove Engleske, kog se narod seća samo s mržnjom. Baš tog. Narod je u njegovo vreme mogao da uživa skoro demokratske povlastice, a on ih je sa sladostrašću ukinuo. Da, ali ga je stigao njegov usud da okusi gorčinu i gnev narodne mržnje. Sad sam se setio te legende. Svi njegovi portreti uništeni su ne samo da ne bi podsjećali narod na njegovu gnusnu ličnost, nego zato što su prikazivali sve posljedice narodne kletve. Posljedice koje su se toliko urezale u njegov lik da je njegov portret počeo da liči na portret demona ili čudovišta. Naravno, objektivna historiografija ne slika njegov lik u tako tamnim bojama.
Ali narodna mašta često ima veću moć od objektivne istine. Bila ta priča istinita ili ne, zar ona nema vrednost opomene? Opomene vladarima da budu odgovorni kako ne bi iskusili težinu narodne kletve i gneva. Vladari treba da se drže zakona i božanske pravde. Žao mi je što si se u toj meri zarazila slobodoumnim idejama sa kojima si se susrela u Evropi, ali ovo je divlja zemlja i u njoj je još uvijek potreba mač. Ova zemlja još čeka svog Karla Velikog da ukroti divlja plemena i zavede red. A o slobodoumlju može biti reči tek kad se zavede red. Gospodine guverneru, vi ste verovatno u pravu, ali moje srce ne može da se složi s vama. Ne tražim ja vaše srce, Lincolne. Njega slobodno sačuvajte za dragu Alice i za vaš ljubljeni američki narod. A meni su potrebna vaša glava i vaše ruke. Imam li ih, kapetane? Nikad vas neću izdati, gospodine. Drago mi je. A sada uvedite te takozvane narodne vođe. Ti, Alice, može da se vratiš u svoje odaje. Neće nam biti potrebne observacije umetnosti i praznovericama, ni dodatni glasovi savesti. Mi kao legitimni predstavnici naroda grada Bostona imamo dužnost da vas upozorimo na sve posljedice vaših odluka. Tim pre što moramo da imamo u vidu da vaše odluke padaju i na našu dušu, dušu najvrlijih građana našeg slobodnog grada. Pređite na stvar, Carpenteru. Ako vaše gospodstvo bude smatralo prikladnim dovođenje naoružanih plaćenika na ulice našeg grada... To nisu plaćenici. To je legitimna vojska njegovog veličanstva. Molim vas, Spenceru. Po zakonu ne biste smeli da prisustvujete ovom razgovoru. Ovdje ste samo zahvaljujući mojoj dobroj volji. Molim vas da meni prepustite razgovor sa predstavnicima naroda. Nastavite, Carpenteru. Dakle, htio bih da vam kažem da bi takva vaša eventualna odluka pala ne samo na vaša pleća, nego na pleća svih nas. Pomislite, dragi gospodine, ako bude prolivena makar jedna kap krvi, ona se nikada neće oprati sa slike vašeg gospodstva među budućim generacijama. Mislim da bi za sve nas bilo poželjnije da vas spominju kao časnog, pravog rodoljuba i izvrsnog upravljača i da vaša dela svetlim slovima budu ispisane u istoriji. Nemojte misliti da sam ja neosjetljiv na to kako ću biti prikazan u analima moje zemlje. Ali isto tako znam da se to istinski postiže samo odlučnošću. Ne treba se povinovati duhu neposlušnosti, koji povremeno pod uticajem neodgovornih elemenata obuzme narod. A kao što vidim, i neke od njegovih mudrih predstavnika, koje bih po godinama mogao da poštujem kao očeve. Demagozi su to, gospodine guverneru, demagozi. Prizvali su đavola i sad ne mogu da ga umire. Ali ne brinite, mi ćemo ga proterati i u Božje i u kraljevo ime. Spenceru, molim vas. I ja bih vas molio, gospodine majore, da zao duh ne ulazi u vaše reči. Sa tim se nije igrati. Vi nas nepotrebno optužujete. Mi smo iskreni i želimo da učinimo sve da na miran način izbegnemo sudbinu porobljenog naroda. A šta ste vi, vrli iskreni predstavnici naroda, uradili da se narod ne podbunjuje bez bilo kakvog izgleda da dobije ono što želi? I da prvo o zahtjevima naroda porazgovarate sa mnom, pa da zajednički nađemo neko diplomatsko rešenje. I šta ste uradili da narod ne popali i ne popljačka moju privatnu vilu? Vilu nekoga od koga sada očekujete ne samo milost, nego i ogromnu ličnu žrtvu. Ne zamerite nam, vaše gospodstvo, ali mi koji smo izabrani da predstavljamo savest naroda... Niste vi nikakva savest naroda. Vaša jedina savest je u vašem džepu. Tako je. Ja sam dužan da obezbedim slobodno kretanje svakom lojalnom građaninu i ja ću to i učiniti. Ako posada tvrđave Castle William nije dovoljno moćna ili dovoljno lojalna da to učini sama, ja ću to učiniti uz pomoć kraljevskih trupa. Gospodine, molim vas,
ne dovodite strance. Carpenteru, vi zaboravljate da je britanski kralj naš kralj i da je Britanija naša zemlja. Tako je. Jedina zemlja kojoj smo se zakleli na vernost. Da je nekakva nezavisna Amerika samo halucinacija koja nikad neće biti ostvarena. Vlast pripada samo onima koji imaju silu, a ja ću vam to i dokazati. Tako je. Živelo njegovo veličanstvo kralj George III, vladar nad vladarima. Gospodine guverneru, pogledajte portret. Dama u koju je uronjen kao da je nestao. Kakav užas. Ko je ono? Kakva je ono nakaza na slici? To je izdajnik svog naroda. Slušao sam o tome i o toj slici, ali nikada nisam video svojim očima. Pogledajte, slobodno pogledajte, tako izgleda izdajnik naroda. Ako je ikada smrtni čovjek primio upozorenje sa onog sveta, onda ste to vi sada, gospodine guverneru. Prihvatite narodnu volju i sačuvajte dušu, ne šaljite koljače na narod. To nisu koljači. To je legitimna vojska njegovog veličanstva. To je naša vojska, Carpenteru. Kapetane Lincoln. Izvolite, gospodine guverneru. Donesite mi pero da potpišem odluku o iskrcavanju naših trupa. Ali, gospodine, jeste li vidjeli taj portret? Možda je to zaista znak. Video sam samo to da je vaša draga Alice dobro izučila veštine čišćenja slika dok je boravila u Evropi. Umetnost ili magija ništa me neće sprečiti da obavim svoju dužnost. Jeste li sa mnom, Lincoln? Rekao sam da vas nikad neću izneveriti, gospodine. Onda mi dajte to pero. Čestitam, guverneru Hutchinsone, čestitam. Pokazali ste da ste dostojni zvanja koje nosite. Majore Spenceru, evo vam potpis. Dovedite svoje pse. Samo molim vas, imajte na umu da je to također narod njegovog veličanstva i da kao i svi ostali potpada pod njegovu milost. Ne brinite, guverneru Hutchinsone, ja dobro znam kako se sprovodi kraljevska milost. Napolju je pokolj, ujače. Iskasapljeni jadnici nam dolaze pred kapiju i proklinju tvoje ime. Znam. Ubijaju žene, decu, starce, a mi smo za njih ubice, ujače. Poslućite u Evropu. Neka i Lincoln ide sa tobom. Daću vam blagoslov. Ne mogu posle ovoga. Kad god bih ga videla bih samo njegove krvave ruke. Ali on nikoga ne ubija večeras. Pustio vojnike iz Tvrđave, čiji je zapovednik i stoji po strani. Ujače. Mogla bih da volim samo nekoga ko se večeras pobunio, a on nije. Dobro. Onda idi u Evropu sam. Ne mogu. Ostaću ovde da se borim. Za koga da se boriš? Za svoj narod. A koji je to tvoj narod, Alice? Slobodni američki narod, guverneru Hutchinsone. Ne zovi me tako. Ja sam tvoj ujak. Pa dobro, ujače. Jesi li pogledao taj portret? Mislim da si jedini koji ga nije ni jedan jedini put pogledao od kad je izronio iz tame. Ne želim da ga gledam. Ne verujem ni u kakvu magiju. A ja mislim da bi trebalo da ga pogledaš. I da najzad vidiš šta nas je toliko u njemu užasnulo. Ne činjenica da je to portret nekakvog stvarnog ili izmišljenog Edvarda Randolfa, već to što si na njemu ti. Ti kao što izgledaš sada kada si učinio ovo delo. Neka ti nebesa oprosti. I zapamti, nema većeg zločina od onog kada neko proliva krv svog naroda.
U seriji Paukova mreža slušali ste reprizu dela Natanijela Hotorna, portret Edvarda Randolfa. Uloge su tumačili Feđa Stojanović, Paulina Manov, Boris Pingović, Lepomir Ivković i Vladan Živković. Prevod Mirko Božić. Dramatizacija Vladimir Kolarić. Lektor Nataša Šuljagić. Muzički saradnik Dragan Mitrić. Ton majstor Milan Filipović. Reditelj Miloš Jagodić. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik serije Olivera Kolarić. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda, februar 2018. godine. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.